Thiko igiri thutha wa uruguria wa noti njeru iria igucoka kuhuthika bururi-ini, mawoni ngurani ni mathiete na mbere kururumuka kuma kuri ikundi itiganite, ari ni hamwe na atongoria, amwe magitikania na ikinya riri na wari angi makiregana na uhuthiri wa noti ici. Umuthi, mubunge Simon Bogwa wa bunge ya Afrika ya irathiro na muhuraniri wa ihoto cia umundu Okia Omtata makiambika macira igoti-ini kuregana na uhuthiri wa noti njeru, gitumi kinene makiuga uthondeki wacio ni wagararire gatiba. Asante, tumpongeze mheshimiwa rais. Cira-ini wa Bogwa arenda igoti kwamba kurugamia uhuthiri wa noti ici mbere ya cira wake guthikiririo, kuria oritie igoti gutuithania kana mbeca ici irarekererio kuringana na riendekithia ria gatiba na kana mbeca ici ni thondeke kuringana na gicunji kia 231 kia gatiba ya Kenya, kiria kiugite mbeca cia guku bururi-ini no ithondekwo na mbica irugamirire bururi wa Kenya, no ti ikorwo na mbica cia andu kiumbe. There was no public participation on the currency, and number 3, the directive that the currency will be the 1,000 shilling note will be invalidated on 1st of October is also not anchored in law. Mushogo woria wari mutongoria wa mbere wa bururi Jomo Kenyatta bica-ini ya nyumba ya micemanio ya KICC iria ri noti-ini ciothe njeru ario erehete urugari uyu wothe, abunge kuma kiama-ini kia ODM makieherania na miario ya muthenya wa ira ya atongoria ao a bunge cieri, Senator James Orengo na John Mbadi, aria marauga irio hau mugaru na riendekithia ria gatiba. We respect mzee, but the constitution is supreme to any human. What I see is a building, KICC, with a statue of someone, not the face of a living person as such. For example, now if you are to take the photo of Tomboya Street, are you going to remove the statue from Tomboya Street so that you can have Tomboya Street only? So what we have there is the picture of the sculptor of Jomo Kenyatta, not the portrait of Jomo Kenyatta, which the constitution would otherwise prohibit. Nao abunge atatu kuma gatagati ka bururi magitugiria ikinya ria ucenjio uyu wa mbeca, makiuga ni ikinya hari kurua na ngukumio bururi-ini. Mundu urahithite mbeca nyumba agituaga ni agoka gucihuthira 2022 guthie kuhenia andu nacio, amenye gake ni gekatea gatoga na mbeca ni gucoka mihuko yanyu, tondu mbeca nyingi rikite atia irenjeirwo marima iria ingikaigwo iguru wa nyumba iria ingigekirwo mattress na nikimuro na mbeca itariki thiini wa bururi. Gukiri uguo wagweterwo matuku mokite ni uria nderetie nwe kwigariura makiria macira maria mambikitwo igoti-ini mathikiririo riri na wa Kenya mathiete na mbere gwetera noti ici njeru. Handu-ini ha Kameme TV, njeta Kamau wa Mwangi.